Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru ku Ibendera TV. Uyu munsi turi ku wa gatanu ni tariki 30 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Ikaze kuri mwese rero muri aya makuru, na makuru agiye kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe batangaje ko hari igikorwa bari bwereke isi yose kuri uyu wa gatanu. Isi yose rero ikaba iza gutungurwa n'iki gikorwa intare za Sarambwe zigiye kwereka isi. Hanyuma turaza kandi kubabwira ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa, inteko ishinga amategeko yatanze uburenganzira bwo gukurikirana Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba. Kuvuga ngo uwakurikiranaga abandi nawe agiye gukurikiranwa. Mutamba mu gahinda gakomeye cyane. Muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zongeye kugaba ibitero bikomeye mu baturage ba Mikenke. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Generali ukuriye abajepe bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yandagaje Joseph Kabila, ashimangira ko ngo akwiye kwicwa. Ibi bimeze gute? Birasa naho ngo uyu mugabo icyo yakoze ari ukwitakagiza imbere ya Tshisekedi. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri teritwari ya Warikare ibintu birimo kuhabera n'ubwicanyi bw'indengakamere. Ubu tuvugana amashusho yakizwe ahagaragara mu rukerera rwo kuri uyu munsi, aragaragaza abantu barundwa hamwe hakazanwa ibyatsi ubundi bagatwika abantu ari bazima. Ubwicanyi bukomeye cyane. Turaza kurebera hamwe uduce ibi birimo kuberamo, dore ko ngo ibi bije nyuma yuko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC biraye mu mudugudu inzu z'abaturage bagashenya izindi bagatwika. Ibintu bikomeye cyane. Ibi nabyo turaza kubigarukamo hano muri aya makuru ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kwerekeza ahitwa Indondo ya Bijombo. Turababwira yuko ubwoba ari bwose. Nubwo buturuka kuki, nubwo bwatewe n'iki, biturabyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma ahitwa mu Bibogobogo naho umwuka uhari, ntago ibintu bimeze neza. Hanaho turaza kureba uko ibintu byifashe. Ikindi nababwira, turaza kwerekeza mujyi wa Uvira. Ndagira ngo nkubwire ko aha mu mujyi wa Uvira mu rukerera rwo kuri uyu munsi hagaragaye ibifaru byinshi cyane. Ni ibifaru byagaragaye mu bice byegeranye neza n'uyu mujyi wa Uvira. Ibifaru kandi byinshi byarwanye b'intare za Sarambwe. Bikaba bivuga yuko ngo ibi bifaru n'ubundi biri muri gahunda yo kuba byarwana urugamba rwo kwinjira n'ubundi aha muri Uvira. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Ikindi kandi turaza kubabwira yuko n'ubundi abaturage hano mu mujyi wa Uvira ngo bakomeje guhunga ku bwinshi. Cyo nababwira ntimujye kure, ubundi muntize umwanya muto dusangira aya makuru. Hanyuma kandi ari nako mugira uruhare muri aya makuru. Kugira uruhare muri aya makuru rero nta kundi guterekaho like yawe niba wamaze kuhagera. Ubundi niba utari wakora subscribe ugahita uyikora. Ugiye ukora subscribe, ndakwibutsa gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ukemeza all. Nukuvuga ubwo uba wemeje ko amakuru twe tuzaya tuyakoherereza udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ikindi kandi nakubwira, niba utari kutwumva neza bitubwire kugira ngo ikibazo tugikemure hakiri kare. Hanyuma kandi niba uri no kutwumva neza utubwire uti ijwi ndaryumva neza, amashusho ibintu ni sawa cyane. Twa umukada mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo urambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye.
aya makuru ni munyemerere tuyahere mu itangazo abarwanyi ba AFC M23 bashyize ahagaragara, bakaba rero batangaje ko bagiye gushyira ahagaragara raporo yabo ya mbere ngo igaragaza ibisubizo ku birego by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu bivugwa ko byakorewe mu mujyi wa Goma n'uwa Bukavu. Ibi bikubiye mu itangazo AFC 23 bashyize hanze ku mugoroba w'ejo ku wa kane tariki 29 Gicurasi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, aho bavuga ko kuri uyu munsi wa gatanu tariki 30 Gicurasi muri uyu mwaka bari bushyire raporo y'ibirego hanze. Hanyuma iri tangazo ry'iri huriro rikaba ritangira rigira riti igihe cy'isaha iri hagati ya saa 5 kuzamura kuri uyu wa gatanu nibwo dutangira umuhango ku mugaragaro wo gushyira hanze raporo y'ibirego by'ihohoterwa by'uburenganzira bwa muntu bivugwa ko byakorewe muri iyi mijyi ya Goma na Bukavu igenzurwa na AFC M23. Iri tangazo rikaba ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'iri huriro yitwa Lawrence Kanyuka, rikaba rivuga ko iyi raporo yabo iri bwibande ku buhamya n'ibimenyetso bifatika kandi bigamije gusubiza impungenge zagaragajwe n'imiryango mpuzamahanga, abaharanira uburenganzira bwa muntu, itangazamakuru n'abandi bafatanyabikorwa bo mu gihugu imbere n'abo hanze. Jobundi twagarutse ku nkuru irebana no kwa Amnesty International yagize gutya ikirara ku gakanu ka AFC M23 ikabarega ibirego bimeze nka bya bindi byarezwe Yezu bikamubambisha. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero nabo bakaba bavuga bati uyu munsi natwe dufite raporo turi bushyira ahagaragara, kandi iyi raporo iraza gutungura isi yose. AFC 23 muri iri tangazo bavuga kandi ko biyemeje kuba inyangamugayo, bakerekana ukuri no gushyira mu bikorwa inshingano zabo no gukorana n'itangazamakuru bigashyirwa imbere, kandi ngo bagakorana na societe civile n'amahanga. Ari nayo mpamvu ngo iki gikorwa bagiteguye mu buryo bw'icyubahiro. Ibi bikaba rero ngo biza gushyirwa ahagaragara binyuze mu muhango uri bubere mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi ukaba uzwi nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ibivugwa kuri raporo abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga ko bagiye gushyira ahagaragara, akaba ari raporo kandi bavuga yuko iri butungure isi yose byanze bikunze, akaba ari raporo ikomeye nk'uko babivuga. Hanyuma rero ni munyemerere mbere yo kwinjira mu mujyi wa Uvira tubanze tugaruke kuri Sakirego irimo kubera ahitwa Warikare. Ubwicanyi bukabije kandi bukomeye cyane burimo kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwazamuye intera muri teritwari ya Warikare, aho mu mudugudu wose hibasiwe hagatwikwa hagasenywa burundu. Hakaba ari muri Marangara mu gace ka Tongo muri teritwari ya Rucuru, ni mu birometero bigera kuri 35 uvuye Ikiwanja, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo yangaya rero amashusho yabyutse agaragara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, yabyutse agaragara nyuma yuko ejo hagaragaye amashusho abantu bari gutwikirwa, inzu zirimo gutwikwa n'umuriro. Amashusho yashyizwe ahagaragara yagaragaye noneho abantu bari gufata abantu bazima bakabarundanya bakazana ibishara n'ibyatsi bakabatwika ari bazima, ibintu bibabaje kandi bya Sakirego.
ibi bikorwa rero bikaba bivugwa yuko ngo birimo gukorwa na Wazalendo ariko ngo bashyigikiwe n'undi na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba abo duhuriye muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV namaze kubasangiza iyi shusho. Ni shusho rwose ubona ko ibabaje kandi iteye agahinda gakomeye. Abantu benshi baraho barashungereye, abandi barimo barazana ibishara ibiki byose byakatsi byumye, undi bakarambika ku bantu ari bazima bagatwika my friend. Ibintu bikomeye kandi bibabaje cyane. Ngibyo rero ibi ntago turi bitindeho cyane, n'ubwicanyi burimo gukorwa isi yose irebera, ariko ni ibintu bibabaje kandi ibinakomeye. Akaba ari nyuma yuko aha muri ibi bice byo muri Rucuru byo muri Warikare Prito hamaze iminsi habera imirwano ikomeye cyane. Akaba ari imirwano n'ubundi imaze iminsi ihanganishije abarwanyi bo kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ku ruhande rurwanirira gisirikare cya leta ya Kongo. Akaba ari imirwano irimo kugenda yibera mu bice bitandukanye, mu bice bya Abanamurema harimo kubera imirwano itandukanye. Aha ni muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warikare. Ni ibibazo bikomeye cyane, ni ibibazo bikomeye cyane, aho bivugwa yuko ngo iyi mirwano ikomeje kuzamura urwego rwo hejuru ariko n'umugome bukomeye cyane. Na reka iyi nkuru reka atubisubikira ahangaha. Icyo navuga nuko ari inkuru ni ibintu birimo gukorwa aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntago ari ishyano gusa ahubwo ni nasakirirego. Reka twihuse twerekeze mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nkubwire yuko mu rukerera rwo kuri uyu munsi abaturage batuye aha muri ibi bice byegereye uyu mujyi wa Uvira babonye ibifaru byinshi bivuga yuko ngo ari by'abarwanyi b'intare za Sarambwe byinjira neza hafi ahangaha y'aka gace kitwa Kiku. Akaba rero ngo abaturage batari bake babonye ibifaru bibarirwa hagati ya 7 n'8, ndetse kandi si ibifaru gusa ngo babonye, ahubwo babonye n'abasirikare benshi. Bivuga yuko rwose ngo bari mu modoka nyinshi barimo kugenda berekeza n'ubundi muri bice bya Kiku neza, abandi ngo bagenda berekeza ahitwa Rama Uvira. Ariko amakuru y'abaturage batuye ahangaha akavuga yuko ngo nubwo babonye ibi bifaru byinshi n'abasirikare benshi, ngo ntago bigeze binjira neza indani ya Uvira, ahubwo ngo bageze aha hafi neza ya Rama Uvira. Bamwe batangira kumanuka hepfo berekeza za Source de la Rivière Murongwe, ariko hari abandi ngo bahise batangira kugenda bakwira imishwaro. Bivuze ko ibi bice byose, aya mashyamba yose aherereye n'ubundi aha hafi ya Rama Uvira, nta gushidikanya yuko magingo ya ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bahuzuye hose. Ikindi kandi nakubwira nuko n'ubundi ngo ibi bifaru nabyo nubwo byagaragaye hafi aha ya Kiku, ariko ngo bitigeze bikomeza ngo byinjire mu mujyi wa Uvira indani. Kabivugwa rero ko ngo bishobora kuba hari ahantu neza aha hafi byaba abyitsimbye, kubera yuko aha n'ubundi hari ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe hafi ahangaha ya Rama Uvira neza umanukiye muri aka gace ka Kiku, ahantu neza hameze nk'ari imikoki. Ubaye amasaha rwose turimo kureba, ndabona hari ibintu bimeze nk'imyotsi, ngira ngo ni abaturage batwitse ishyamba cyangwa se akaba ari ibindi birimo gushya hafi ahangaha. Rero biravugwa yuko rwose
ngo n'ubundi hari ibirindiro byarwanya ibintare za Sarambwe. Ndimo kuhabona imyotsi myinshi, sinzi niba yenda ari imyotsi iturutse ku muriro w'amasasu, sinzi niba ari abaturage batwitse ishyamba, ariko ubu turebana cyangwa se ubu turi kumwe tuvugana, mubwire ko rwose drone yanjye irimo kunyereka neza hari imyotsi myinshi. Ndeka mu kanya ndaza gukurikirana neza ndebe rwose iyi myotsi cyaba cyayiteye. Gusa icyo nakubwira nuko n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira abaturage bo bakomeje n'ubundi guhunga, dore yuko n'ubundi ibirari bigenda bigaragaza yuko uyu mujyi wa Uvira n'ubundi isaha n'isaha n'ubundi ugomba gutangira guturitswa no kuraswa. Ngibyo rero reka twerekeze no mu yindi nkuru. Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uwo navuga ko yajyaga akurikirana abandi cyangwa se yajyaga abamba abandi, ubu ngubu nawe ibyamukomeranye. Inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanze uburenganzira bwo gukurikirana Minisitiri Constant Mutamba, akaba ari Minisitiri w'ubutabera muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yigeze guhagarara ahirengereye umunsi umwe avuga yuko azata muri yombi Perezida Kagame w'u Rwanda. Uyu mugabo kandi akaba yarigeze guhagarara ahirengereye akagenda avuga yuko azakorera ibi ikomeye mugabo witwa Joseph Kabila Kabange. Uyu rero amagingo yanga y'ubu tuvugana ingoma zahinduye imirishyo. Minisitiri w'ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Constant Mutamba, arashinjwa kunyereza miliyoni zisaga 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragenewe kubaka gereza nkuru ya Kisangani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rero akaba agiye gutangira gukurikiranwa n'urukiko rw'iremezo nyuma yuko inteko ishinga amategeko imuvaniyeho cyangwa se imwambuye ubudahangarwa kugira ngo atangire gukurikiranwa. Inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanze uburenganzira kuri uyu wa kane tariki 29 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025, ni mu nama rusange ririmo gusuzuma ibirego by'umushinjacyaha mukuru kuri uyu mugabo Constant Mutamba. Raporo ya komisiyo idasanzwe ishinzwe gusesengura iyi nyandiko y'ibirego yasomwe mu nama iherekejwe no kwerekana uko iburanisha rizagenda. Constant Mutamba arashinjwa cyane kuba yararenze ku mabwiriza agenga itangwa y'amasoko ya leta, kuba yarigaruriye inshingano za Minisiteri y'Ibikorwa Remezo n'imirimo ya leta, ndetse no kuba yarahaye amasezerano isosiyete iherutse gushingwa. Magingo yatuvugana rero uyu mugabo akaba yamaze kwamburwa ubudahangarwa, bivuze yuko mu minsi ya vuba ashobora no guhita yatabwa muri yombi ubundi agatangira agukurikiranwa. Mu minsi mike cyane uyu mugabo akaba yari yavuze yuko ngo ibingibi byo kumushinja ibyaha ari politike igamije kumusebya, ariko akaba yari yatangaje yuko ahubwo ngo agiye gushyira hanze amabanga y'ibyaha bikomeye aba bitwikiriye umutaka wo kumukurikirana ahubwo bakwiriye gukurikiranwaho. Magingo ya rero ibintu ntago byoroshye, ingoma zicuritse, isosi yivanzemo n'inshishi kuri uyu mugabo. Reka twihute n'aya makuru twerekeze n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
turababwira ko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo wongeye kugaba ibitero hakoreshejwe drone ku baturage batuye mu Mikenke. Ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zongeye kugaba ibitero mu gace ka Mikenke muri Minembwe hakoreshejwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Amakuru agera hano kwibendera TV aravuga ko muri iki gitondo n'ubundi drone yatangiye kugaba ibitero mu baturage batuye mu gace kitwa Mikenke neza hafi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatuye muri ibi bice rero bavuga ko ari ibisasu byarashwe na drone, akaba kandi ngo ari ibisasu bikomeye cyane nubwo magingo yangaya bivugwa yuko atari hamenyekana niba hari ibyo ibi bisasu byaba byangije ndetse niba hari abantu baba bitabye Imana biturutse kuri ibi bisasu. Gusa ariko abatuye muri ibi bice n'ubundi cyane abanyamurenge bakaba bavuga yuko n'ubundi barimo gutabaza kubera yuko ngo ubuzima bwabo burageramiwe cyane nyuma yuko n'ubundi izi drone zongeye kugaba ibitero mu Minembwe na Mikenke ngo biturutse ikisangane. Harandi makuru avuga kandi ko ngo muri iyi mirwano n'ubundi irimo kugabwa n'izi drone ngo byaba biri gukorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, gisirikare cy'u Burundi FDNB, FARDC kandi ngo iri kumwe na Wazalendo ndetse na FDLR. Ibitero byose rero bikaba ngo birimo gukorwa imiryango mpuzamahanga ireberera, abantu bakaba abarimo kubuzwa umudendezo n'umutekano n'umutuzo wabo isi yose ibireba. Reka twihute twerekeze Kinshasa nanone. Ndababwira yuko generali ukuriye abajepe ba Tshisekedi yandagaje bikomeye cyane umugabo witwa Joseph Kabila, ashimangira ko ngo uyu mugabo uretse urupfu nta kindi akwiriye. Umuyobozi w'umutwe w'abasirikare bashinzwe kurinda Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yibasiye bwana Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu, amusabira ngo urupfu nta kindi. Uyu mugabo yitwa General Major Ephraim Kabikiriza akaba yibasiye bwana Kabila ku wa gatatu ushize tariki 28 Gicurasi muri uyu mwaka, ubwo we n'abasirikare ayoboye ngo bari bahuriye mu kigo cya gisirikare cya Colonel Chachi. Uyu mujenerali rero ngo yasabye abasirikare ayoboye kwima amatwi ababeshya, by'umwihariko ngo abanyapolitike babakoresha mu nyungu zabo bwite. Uyu mugabo yagize ati umuntu wese ukunda igihugu ntashobora gutegura gucamo ibice kuvuga balkanization iki gihugu, ntashobora kandi kwemera kugurwa n'abanyapolitike bababeshyi bafashe inzira idakwiriye. Uyu mugabo yibukije kandi ko mu ndahiro isanzwe iranga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ukutagambanira na rimwe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu banyapolitike uyu musirikare yikomye cyane harimo bwana Joseph Kabila umaze igihe gito atahutse mu gihugu nyuma yuko umwaka urenga yawumaze ari mu buhungiro, agatahuka rero magingo yatuvugana akaba aherereye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Kabikiriza avuga yuko rero ngo uyu mugabo bwana Joseph Kabila nta kindi akwiriye uretse ngo urupfu.
Kabila mu ijambo aheruka kugeza ku banyekongo yavuze ko yasigiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igisirikare gikomeye, gusa ngo kuri ubu kikaba ngo gisa n'icyasenyutse kubera kuyoborwa nabi. General Kabila rero mu gusubiza aya magambo ya Bwana Joseph Kabila yagize ati: Joseph Kabila yajyanye ibirarane byacu n'uduhimbaza musyi twacu, yasize nta mavuriro n'ibitaro tugira, nareke kubeshya ku bwa Kisekedi nta birarane dufite. Uyu mugabo yunzemo agira ati Joseph Kabila ntakwiye kuvuga ku gisirikare cya RDC ngo kuko ngo ntacyo yigeze akimarira. Yagize ati Kabila avuga ko yatuyoboye mu mirwano, ariko se iyihe mirwano? Kabila nta na rimwe yigeze arwana hamwe n'igisirikare, yemwe no mu gihe twari mu cyunamo, mu gihe cyose yamaze ku butegetsi nta na rimwe yanigeze akandagira muri ka church. Uyu mugabo akaba yagize gutya, ni General Major Ephraim Kabikiriza rwose yagize gutya, avuga amagambo akomeye kuri Joseph Kabila, ndetse akaba yagize ati ni umugambanyi, icyo akwiriye ni urupfu kubera ko igihugu yarakigambaniye. Uyu mugabo rwose ni amagambo yatangaje yuzuyemo uburakari bukomeye. Ku rundi ruhande ariko Bwana Joseph Kabila ubwo yahuraga n'abanyamadini batandukanye yavuze yuko yaba Kisekedi yaba n'undi wari we wese nta muntu n'umwe umuteye ubwoba, ko ahubwo mu minsi ya vuba Kisekedi ubutegetsi bwe bugomba kuvanwaho. Ngibyo rero reka twerekeze rero ku ndondo ya Bijombo tubabwire uko ibintu byifashe ahangaha nyuma yuko mu cyumweru gishize hari mu mwijima kubera imirwano n'umutekano mukeya. Ubu rero abahatuye baravuga yuko n'ubundi ngo bakomeje kugenda abagira ubwoba, aho utu duce duherereye muri grupoma ya Bijombo muri teritwari ya Uvira, n'ubundi ngo abafite ubwoba bw'uko ngo hashobora kugabwa ibitero isaha yose, rero ngo bakaba abakwicwa cyangwa se bagahunga. Ikindi kandi ngo nuko ahangaha n'ubundi bakomeje kugenda abugarizwa cyangwa se bahabona abasirikare batari bakeya barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi, bakaba rero ngo bibateye ubwoba cyane. Abasirikare ngo barimo bagenda bagaragara ahitwa ku Mugote, mu gihe abandi basirikare ngo bashyizwe mu duce dutandukanye two muri ibyo bice nka Gahuna, Bijombo Centre n'ahandi. Ku ndondo ya Bijombo rero abahatuye bakaba bavuga yuko ngo bakomeje kugenda bahungabanywa n'uburyo ngo abasirikare bakomeje kwirunda ahangaha ari benshi, ibintu ngo bibahangayikishije kubera yuko ngo isaha n'isaha n'ubundi hari ibimenyetso by'uko imirwano ishobora kubura, ndetse kandi ngo ibi birimo kugenda binyuzamo rimwe na rimwe wazarendo ngo zikirara mu baturage zikabica abandi zikabasahura. Reka twihuse rero twerekeze mu bibogobogo. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zanze gucunga umutekano w'abatuye aha mu bibogobogo, ndetse kandi ngo ibingibi ngo nta kindi kirimo kubitera, nuko ngo ahangaha hitwa Ibaraka ngo hagenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, ngo bafite nukuvuga iki gisirikare nacyo ngo gifite ubwoba yuko ngo isaha n'isaha gishobora kwitura muri ambushi y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibi rero ngo bikaba bikomeje kugenda bihangayikisha yaba abaturage yaba abandi bantu batandukanye bo muri ibi bice,
nyuma yuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda abitaba abyiza muri ibi bice. Iki gisirikare rero kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, abaturage baherereye ahangaha ngo baragishinje ko bigera nijoro yaba FARDC yaba Wazalendo yaba na FDLR ngo bakirara mu baturage bakajya kubica abataretse no kubasahura. Nshuti bakunzi bacu mwari mudukurikiye cyase mwari muri kumwe natwe muri aya makuru. Nyuma yo guterekaho like yawe hano ku Ibendera TV turagushimiye. Nyuma kandi iyo guterekaho subscribe yawe wageze hano utari warayiteretseho turagushimiye. Niba kandi wibutse no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bita signe de la notification wagize neza by'akarusho. Mwese rero umuce muherereyemo turabashimiye cyane, by'umwihariko abo tubana muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV mwese turabashimiye cyane. Mwirirweho rero umugire amahoro n'amahirwe, Imana yibarinde kandi ibahe kugira ubuzima bwiza.